ngisheshe ngihlale phansi. Ngiyaxolisa ngishayisene naye mfana kaMkhulu emampondweni emthwalo. Ngizophuthuma kakhulu khona insizwe engithe ngiyasukuma yayisukuma angifuni ukuthi limale ngoba nami khona ngifuna ukuzwa kuyona. Le ezweni lakithi umfowethu ohlala phansi ukhuluma ngomuthi. Angaziwa ngiwazi umuthi. Bengingazi ukuthi eNazaretha uba khona. Kodwa kuhle ukuhamba ngoba sengizwile. Ungathi khona abantu abasuka eMlazi eduze la mina ngisuka le phesheya komthwalume emampondweni. EJerusalem lobuNazaretha eGospel. Ngoba maNazaretha ingcwele sihlangene lapha sihlangene ukuzolungisana nokuzokwakhana thina zinsizwa noma thina ntsha. Ukube kuyenzeka nje abe sithi abazali bethu abasilindela lapha ngaphandle zithi ukuthintana sisodwa. Kulungele izinkinga lezi ezikhona eduze kwethu usathana baleke. Lapha ezweni lakithi kaqoloqolo. Kwakhona umuzi lapha ngaphesheya wakakhanyile isibongo ngizowusho nje. Ngivela ngicabutha akekho umuntu wakhona la. Wathi mayephuma umama wakhona njalo ekseni ngo7 maye emsebenzini imizi yakhelene kanje kunama driver yahlukene angena egcekeni mayephuma njalo ubona umama wakhona hawu aphuma ukhanyile aphuma mama wakhona abaphuma kanye beyogibela emotweni yabo afike ukhayina amvulela isicabha ka left angene lo mama abesejikela ngala angena steeringini ayishaya izulu. Elowenza lento ukhanyile lokuyibuka lo mama wayibuka waseyifisa lento wathi yazi yayinhlinto. Waseyibuka wayiletha kuye wathi unathi sinayo imoto kodwa akasikwenzi lokho. Wasexoxa nobaba ekhaya. Wewe maNazaretha ingcwele kuyingozi ukuhala kuleli bandla. Uyasebenza emsebenzini umuntu abuye nenyama yembuzi ongayazi ukuthi ubenzani kubo uyithatha uyifaka eswini uyiNazaretha. Wothi usuqoqile la ulokuthi injalo indaba ushembe wavala amakhabethi Inkonzo ingabi khona ngoba udla into engalungile. Imbuzi ziyaphuziswa kweminye imizi before zinqunywe. Wayeseyibuka lo mama lento eyibuka wayesesuka lo mama wathi hayi ngeke ngizoxoxa lo baba ekhaya nami ngiyayithanda lento phela nathi sinayo imoto. Wathi webaba ekhaya uyayibona le yanto inhle kanjani laba yenza lapha. Wathi umnumzane hayi ngiyayibona. Wangasho lutho. Wayesehamba lo mama ngikhuluma ngokuhala. Ayi khona umkhathini khona bonke abantu abaphatha amaBhayibheli ngifuna ukusheshe ngihlale phansi angifuni ukweqa emzuzini eyishumi. 23 verse elesibili ufunda u2 kuphela. Ahlakaniphi. Beka umbese emphinjeni wakho. Beka umbese emqaleni. Ma umuntu ohala iningi baba. Umuhala asiphumelela ngaphandle sithenga umbese eTuck Shop funa sibuke singasaphelele ethempelini ubeke emqaleni bese ngevikendi zawusifike sizothi ngongumhambi. Wayeseya lo mama waya kulo mama wathi hawu kodwa masibona bakhonto engibonayo enhle eyenziwa ubaba lekhaya ngaze ngayithanda manje ngiyafisa nobaba wakho amayenze. Uthi lo mama hey weMaNazaretha uyabona la nje bakunale system ubona ispeaker sihle bese uthi kodwa mina ethempelini yami sisonta ngemvelo le speaker zingake ziye ethempelini ususihalelile nikelani nithengezeni ungayenzi lonto. Wayesefika kulo mama wayesethi wenza ngani usethi lo mama hayi ubone ngivulela nje lesasicapha ama inches kwale lithiwa ama inches ebamba isicapha seyanqamuka uma sivula umina siyawa manje yena ujikela ngalayo ngivulela ukuze isicapha semoto yakhe singawi awubheke usuhalela into ewayo uyihalela kanjani into ewayo sengizohlala phansi bafowethu ngifuna ukuba mfishane awufundele mfowethu lapha awufundele u19 ahlakaniphi phephe nje ngale ufunde ku19 uMake verse 5 ngifuna ukuhlala phansi ngisheshe kuhlale phansi uqale ku1 uMake verse 5 ahlakaniphi awuthemba limbe asinalo futhi Tembalebe asinalo kefu oti
ebandleni yakufuthuka Ufakazi wamanga ufakazi wamanga akayikuba onecala na nophefumula amanga akayokuphepha baningi abakhulekela izikhulu isikhulu sale bandleni sisodwa uNyazi nabo bonke abayizihlobo kuyena owephanayo abazalwane bonke mangabe kuthiwa sibiza uvuka nathi ngoba lo akanalutho asikhona siqale sibheke ukuthi isobho lingakuphi siqale sibheke ngala kubuyiswa kwenza umsebenzi omkhulu futhi khona isobho hayi ngala hayi siyokhipha otikolo shaya si lapho lokhu ushemba ngakufuni uthi ushemba mbalani laba abakhalayo kakhulu kangakanani izihlobo zakhe zisuka kude naye kakhulu kangakanani izihlobo zakhe zisuka kude elanda amazwi awakho wona ozuza ukwazisa uyathanda wakhe inkosi ikuphisibusisa baba ngiyabonga Manazareth ayingcwele sengihlala phansi ezweni lakithi uthi umfundisi uyaxoxa uthi hey wemngoni uthi kade sasihamba nobaba ngikade kumshumayeli saye Shell Center masifika eShell Center masiphuma uthi kwakade kusakhona umshumayeli uMajosi uthi umshumayeli waJosi abesehamba njengalapha abesethi umnikazi wesonto Mbuku yayibona lengubo lenginenzele yona inhle kanjani weqoqa uMnazareth wabashumayeli wathi inhle lengubo mani yawubona umbala omnyama kwezansi uthi wavuma naye phela ngoba kusho uNkulunkulu wathi inhle baba wathi Mvubu uyabona njengoba ngangifaka lo wamuqa ngangifuna ukubhala kulo wami akubhaleke entweni emhlophe ngangifuna ukubhala bonke abantu abalwa nabashumayeli nabazonda abashumayeli ngibabhale kule yangubo siyohlangana nabo kwelizayo wathi ngachika ngafaka la engalweni ngafaka okumnyama kubefundisi ngoba nakhona ngifuna ukubhala ngoba mawula nomfundisi ezelo yakini ungazi umluselane ecotshwe yimi ngizobhala lapha sohlangana kwelizayo wathi ngoba bakhokheli bese khona lapho ngibhala khona esiphikeni niyambona ushembe ukuthi uvele uzula inkosi wabusisa amazwi Nkosi yathwase maga utase maga tase Bambi kwa Seme pambe kwa ngose cha ngose maga ngose maga ngose me pambe kwa Seme pambi kwa Yayikhetha inkosi yasehlelo shembe oyingcwele uNyazi bezulu amen ngumfana wakadlamini eintabeni zasebhulwa le mawudlula exobo bese uyadlula impela ngathi ubheka khona ebhulu ekhaya ithempeli engikulona inhlalonhle liphethwe umshumayeli uphumula siyabonga uNkulunkulu mayisithwalile sahamba sazofika la ngizwe kuthiwa ke iseClermont emzini wasentokozweni siyayibonga lo nhlanhla ushembe asehlisele yona amen
ngenye imini kwasuka isalukwazi nekhehla baya enkosini yesizwe beyobika indaba ukuthi la behleli khona banuka ngokuthakatha bacela kuba inkosi yesizwe ibanike indawo enjana lapha ehlathini la bezohlala khona ukuze kungabikho umuntu ozothi uvuke bekela umeqo kungabikho umuntu ozothi uthakathiwe ebusuku noma ngazikhathini bacela ukuthi bawuhlala nje endaweni lapha ya ongeze ufinyelela khona umuntu nabo bengeze ufinyelela futhi la khona abantu le ndoda yayisindala nalesi salukwazi yayise inkosi yesizwe ibanika indawo ephakathi ekujuleni kwehlathi base bekha umzi khona okwaba iqhugwana nje lodwa ngoba wenzela indawo ezonela bona ubabili base beyalapha entandaneni la odadewethu mabeza ukuthi abakuthwele kuyabesinda bakuthathe bayokulahla khona bese bafika la baqoqa bese kuphenduka indawo kuthiwa isentandaneni la khona insizwe evumelana nentombi ithi abazali bami bazothini uma mina ngithi hozethe ingane ekhaya sethi intombazana nami abazali bami bazothini uma ngifika nengane ekhaya kungcono lengane siyithathe sobabili sisentandaneni ilapho ke lesalukwazi naleli khehla abahamba bayakhona bafike bathenga umntwana abazomthuma base betshela kwathiwa lo mntwana esimnikeza yena unomthetho esimfundise wona lapha ekhaya njengoba nina nimthatha lo mntwana kuzomela lo mthetho esimfundise wona bese ngiqhubeka nawo ngoba manifuna ukuthi anisize fe ngiqhubeka nalo mthetho ngoba uma ningaqhubeka nalo mthetho angeke angisize base bevuma ngoba behluphekile bedinga umntwana abazomthuma ngoba bona bakhe ehlathini kwahamba isikhathi ngesikhathi okuthiwa bamphakele ukudla ngaso babe mphakela lo mntwana mabe mthuma esitolo wayehamba lo mntwana ashesha abuye mabe mthuma la bemthuma khona wayehamba ashesha abuye base bethi lo mntwana ngathudla kakhulu angathi sigathi ukwehlisa isikali ngoba ukudla kwakhe phela manje impuphu seyiphela la ekhaya engakapheli inyanga kanti besobabili ibe yiqeda inyanga ezimbili manje sokufike lo mntwana sekufanele siyithenge kabili ngenyanga impuphu asithi ukwehlisa base behlisa bathe behlisa bebemthuma umntwana bekade ethatha u30 minutes eyesitolo wayesethatha ihour bathi lo mntwana uyeyisa ngoba lo mntwana usethatha ihour asiphinde futhi sehlisa ukudla base bekwehlisa ukudla endaweni ka30 minutes kwaba indawo ye-hour yaphenduka yaba indawo yama-hour amathathu base bethi uyeyisa lo mntwana kungcono simphakele kube kanye ngosuku base bemthuma esitolo wayesehamba usuku lonke wabuya ngakusasa base bemthatha lo mntwana behamba naye bebuyela khona lapha entandaneni beyothi sibongile lengane nisinikeze yona ayikwenzi lokho esikufunayo lengane eseyihamba usuku lonke ingabuyi iqale yakwenza lento endaweni ka30 minutes yathatha ihour sethatha ama-hour amathathu ithi isuke yayithatha usuku lonke manje siletha lengane siyayibuyisa ithi lengane ngiyabonga ukuthi ningibuyisele ekhaya ngoba vele kunina bengikade ngilamba ayikho into ehle kade ngase nginenzele yona ngoba nana ayikho into ehle kade ningicabangela yona 3 ngithi uzothi u18 lapha kuHezekeli lapha nje eBhayibhelini bafowethu naku Genesis u6 uverse 3 nxa ngisho komubi ukuthi okufa nokufa kodwa wena ukhuluma ngokuyalo mubi uzasuka endleleni yakhe embi azaphile lo mubi yokufa phambi kwakhe igazi lakhe liyobuzwa kuwe wena owaziyo kodwa wena mawukhulumile wamyalo mubi wangasuka endleleni yakhe embi
yena lo mubi ngoba uyaliwe uyokufa endleleni yakhe kodwa wena ngoba uyayazi indlela umtshelile ungeke wena ube necala yena uyoba necala ngoba utsheliwe wangezwa bathi ke laba bantu basentandaneni sicela ukubuza njengoba lo mntwana sathi nimphakele kane ngosuku namphakela kane yini njengoba ngicela ukubuza nawe Nazareth njengoba kuthandazwa kane lapha ekhaya wena uthandaza kane yini base bethi laba hayi asimphakelanga kane samphakela kathathu samphakela kabili samphakela kanye wagcine ngabuye buya ngakusasa njengoba nawe mNazareth oyingcwele usuze uyacomplaina kunyazi lwezulu uthi kodwa shembe mina awungiboni yini mina shembe kanti ngenzani usukhohliwe ukuthi mzwana ubhabhathi so waphuma nomntwana wagcina nini ukudla yini enhla zokucabangela yona akakafiki inphambi kwenkosi unyazi lwezulu azothi shembe noma ngihleli nje lapha kodwa ngihleli ethuneni kuphela kunamathambo kuphela ayikho into enhle khona yini khona kuwe lo mntwana waphuma naye emanzini usayena lo mntwana waphuma naye ngoba ngiyakhumbula lapha ezweni laseNanda kwakuthi njalo makuyisabatha indoda iphume ibe ngaphandle ngalo Nazareth ihlale ngaphandle kwethempeli ilalela inkonzo uthi makuphela inkonzo ibe sibuye ingene ngaphakathi yayenza lento kuthe kusuka ngolunye usuku wayesethu ubhombela kuyona ndoda kade ngikubonile uhleli ngaphandle kwethempeli molalela inkonzo namhlanje ngicela uhambe uyohlala ulesiyalalela kukhona into engifuna ukuthi uyibone le ndoda yangazi ukuthi izobonani ithele ndoda isibhekile kwamenyeza usontweni bangena abantu esontweni bathe bangena abantu esontweni bangena wasehlalwa phansi kuthe meseqala inkonzo yayisesisuka isihlalo sasezulwini sabuyela ezulwini sithe masike phambi masike moyeni saphambana nesihlalo sendoda emnyama yafika yahlala ithayisiwe le ndoda emnyama yayisikhipha abantwana bayo yayisibafaka yabafaka ebantwini yayisithi indoda yasezulwini yathi mntanami yini oyibonayo lapha wathi ngibona indoda emnyama ifaka abantwana abamnyama ibafake ebantwini ithi hey mntanami laba bantu ongena kubo abantu abamnyama yilabantwana abangathandazi abazothandaza ngoba kuyisabatha kuphela lezi insuku zonke ezinye abayithandazi benza intando yabo namhlanje thina boshembe besothatha abantwana abaphuma nabemanzini sibabuyisele laba vela khona sizobe usathane ezothatha abantwana ukuze basebenzele yena ithi lalela lapha ndoda mina shembe labantu bagqoka ibhruku elimnyama kodwa labantwana babusa ngaphathi wabo bathi ngeze igqoka ibhruku elimnyama ngagqoka elithandwa yimina. Enkosi.